विलियस शहर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज यहाँ का पारंपरिक फेस्टिवल है जो कि हर वर्ष मनाया जाता है। इनकी भी एक धारणा है, यह महोत्सव हर साल मई के आखिरी सप्ताह में विलियस में आयोजित किया जाता है। इसमें ग्रुपों में पारंपरिक नृत्य किया जाता है। ये लोग एक महोत्सव की तरह मनाते हैं। महोत्सव में विभिन्न देशों के लगभग 7 से 10 विदेशी समूह एकल कलाकार भाग लेते हैं। प्रदर्शन विलियस शहर के कुछ जिलों में खुले आसमान के नीचे यार्ड, फुटपाथ, फुटबॉल, इंडोर या आउटडोर स्थानों में हो रहे हैं। आज ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ये चर्च के पीछे की साइड में पार्क है, यहाँ हो रहा है। महोत्सव के कार्यक्रमों में शामिल है स्वागत संध्या, उद्घाटन समारोह, मंच पर प्रदर्शन, स्थानीय जीवन और संस्कृति का अनुभव, खाली समय, परेड, समापन समारोह, विदाई पार्टी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हाट यानी कि मेला भी लगा हुआ है। लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कपड़े, ज्वेलरी, बर्तन, फास्ट फूड, हाथ से निर्मित मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के औजार आदि की स्टॉल लगी हुई है। बहुत ही शानदार दृश्य है। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और पारंपरिक नृत्य का लुत्फ ले रहे हैं। ये लोग ग्रुप में नृत्य करते हैं, जिनमें कई देशों के लोग शामिल हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है और देखने लायक है। iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Italijos kvietė mugė, amatų kiemas. Ir visą tai vyko, suskambėjo tik mūsų etninės kultūros mylėtojų ir puoselėtojų dėka. Bet labai nuoširdžiai tarėme ačiū festivalio dalyviams, organizatoriams, žiūrovams ir visiems etninės kultūros puoselėtojams, jo tradicijų tęsėjams ir gerbėjams, ir festivalio rėmėjams bei partneriams. Visiems prisidėjusiems prie šio seniausio ir didžiausio Lietuvoje folkloro festivalio. Lojimai. O dabar sveikinimo žodį noriu pakviesti tarti festivalio ir Vilniaus etninės kultūros centro direktorė Sandra Daugikienė. Besišypsančių dalyvių, kurie tradicinę muziką, daina, šokiu, amatais užpildė senamiestį ir visą Bernardinų sodą. Na ir saulės nepagailėta tiesa. Tikiu, kad jie prisidėjo prie geros nuotaikos, na, o ta vakarykštė liūtis tik, nežinau, paruošė ir suvilkė lietumi aikštelę šokiams. Labai visiems ačiū. Ačiū folkloro ansamblių vadovams, ansamblių dalyviams, užsienio svečiams, amatininkams, kuriuos dar čia galite sutikti, taip pat klausytojams ir žiūrovams. Visi jūs ir sukūrėte šitą šventę. Kelias būtų sklandžiai gyvendintas. Dėkojame ir Vilniaus savivaldybei bei Lietuvos kultūros tarybai už finansinį palaikymą. Na, o man turbūt šias 4 dienas stebint festivalį, lygiai taip pat širdis džiaugiasi stebint vaizdus ant scenos, koncertus, klausantis tradicinės muzikos, stebint šokius. Lygiai taip pat
Širdis džiaugiasi dalyviai susitikę, galbūt iš kitų miestų, galbūt susitinka, bet iš tiesų užvis smagiausia ir akiai mieliausia stebėti mažuosius. Mažieji folklorai. Gimnazijos vaikų folkloro ansamblis Tolyje, kuriam vadovauja Vilija Vaitkienė. 25 metus gyvuojantis ansamblis dalyvauja Vilniaus ir tarptautiniuose renginiuose nuo pat ansamblio sukūrimo ir skamba kankliuose taip pat. Savo repertuarą nuolat atnaujina visų Lietuvos regionų dainuojamojo ir choreografiniu bei instrumentiniu folkloru. Šį vakarą jie mums padovanos žemaitišką. ऐसे पकड़े रुको। हाँ, अब जाओ। कहते हो मैं कराई हूँ हजार से चार तो वहीं पर कहते मैं कराई हूँ हजार अरे अब ये आज़ाद करे हो जिसने आगे तक ट्रेडिशनल ड्रेस है आज हम भी भाई आगे ट्रेडिशनल ड्रेस है wonderful country, wonderful law. आप क्या देखिए बस वही बात आखिरी का Ой, мечі